Ole fai mamatua le foi upu mua ole tusi ale apostolo Paulo ile ekalesia e Corinto ole mta pues kunto fa pe mai a fai o te tautala ina ngana atangata atoa maangelu aileai so ualofa wa vea u ma apa me mea ta alili o se sume palo tangi. Text is from the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 13, but the first verse. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. Wafabe mai le faita waso alalalangi le fa liu fa samoa tato al faita waso alalalangi is the International Bible Reading Association. Olo fa pe mai va yaso motea na sui yai le autu ole va yaso the weekly theme. Last week sa fa pe mai or parts of the body. Vaenga o le tini. Au le utula le silent o matunile visa tatu yai, shaped by God. O le vayasolo na lua lalea, we're still continuing in the parts of the body, what to do with them. Ole autu ole asolene, but isi sila ia il faita waso. Mouth. The mouth. Mutu. I fapema. Mouth for sharing God's word. Mutu efa soai le upu ale dua. Wa usuye mai tu sfaita ba lo tu sin na le asolene. Tato masani uma tu se skip. Ole autule o te fia te utala ye. Mouth to share God's love. Eleya says that will tell a it's all about love. If I speak in the tongues of men and of angels, but I have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. Ngangana angelu, mangangana tamata. Two different mouths. That me able to tell life up there, already I will to Corinto. Ekalesia misa. Bele na lena tusi la. Ole tusi atu ina uo maile tala ile apostolo. Wafibamba ya ile alutu. Wafivesa. Wafilanto wa iolato tamai. Maana va. There were factions in the church based on intellectualism. Wafaali yani poto tangata. Ngangana tangata. Ole ngangana Yesu, ole ngangana ole alofa. Kawanya. Watumu le lalo langi ilotu.
ua tunu fo'i falesa I tangata. Because we want to speak in tongues of angels. Nangana alem. Ole ngana Korinto le watu se poile apostolo Paulo. Ole ngana atamata. Aniye ya mfasano ina missionary mtato matua. Ole upu simbo. Nekome onsume pa. Tasile me fe au na mwema missionary. Na fanya utato matua na missionary milamusa. Autato ulamusa. Writing the language. Utato namana. Salesi tato namana tustus. Na tato namana tuta. Fulo missionary matusi tato. Oh, why to? Oh, wami di tau goya tamit. A e I o ufangano mono pisati. Tanto si mission. Le lawa vivesi. Fai mais o mato. Pau. Wale wo umalis fefia. Wale pau asal Apollo. He was a philosopher. A great philosopher, man of words. Potole ngana, potole mutu, ye utu la su. Allah tu voi Peteru le so Yesu afirmai Yesu tanga tokorinito. No, we are all for equal. Asa, ele ifewa I Paulo ma Yesu, ele ifewa I oi Apollo ma Yesu. Only na fa'alomo I le ngana age na ngana le atu na ngana Yesu mai le fofonga o Yesu le na o tusi tuai Paulo ile tusi lea fa mala malama ya ilato. No, if I speak in the tongues of men and angels, I am only simple sound producing simple. Why didn't you never little fire? The year for enough for the fola ye Papa the drummer la lui ole King Palau lei ya boom ya kakangi by that's a simple. And that's a sound producing object. Elesiola. But when you hit it, it gives sound. We are like that. They are for a somewhat at upu. No meaning. And if you buy the upu, tato. And that's tato. Later to spell. Alofa. See, that's a sound. Tasi ale uposama. Alofa. A la o fa a. But in ancient Greece, love was a concept examined thoroughly by philosophers, including Plato, Aristotle, and philosophy. Greek philosophers attempted to explain love on reason and often categorized the different kinds of love people
good feeling. Just the Greek word eros. Eros is sexual love, material love. Ole upulo na lua, o lesi to I upulo na ngana eleni, eta ole stoke. Stoke is familial love, the natural love that family members have for one another. Lea lo faile matua ila na fana. Lea atato vesi lo ifafo yo e oso ale tamata irona ayuna. That is stoke. Ole upulo na tolu weta ole mania. Mania is obsessive love. Mania is the kind of love that a stalker feels towards their victims. Le manti baba aiso maya ini ya auto. A ona fama wa in love letter mata. E o atu ile tulanga e alwa ilava maru fasut. That is love. But it's mania. Ole upulo na fa. Eta ole ludus. Ludus is Latin. Ole upulo nana Latina. Olomina. Ole game or play. Fabea tato ile fabea na wino le la. La me utato tilo itamata. If su ya iolato. That's a game. That's a game of love. Faya loma na malo Roma, mafita Roma. Lima. Ole upu ole pragma. Ole upu fo yole ngana eleni. Pragma is practical love. Love based on duty, obligation. Lea yai otogi sauli malo. I say na love wai lo to soifua. E pui le malo. Matangata. Lea fo ila matuali liwa le malo. E fai mea le lei mo ilato na sacrifice solato soifua. Ole upulo na ono eta ole philautia. Philautia. Ole self-love. Lea no ono tamata ye self-fai ilva enga lea. Lea tupu wa ili mevo le tatu tita uanei. Ole narcissism. Narcissistic people. People who think I am. Vale, I am. No neighbor. Ayam says self-love. Ole upulo na fitu. Ole philia. Philia is affectionate love. Friendship. Ele mama watu le sala una fo ile sunga fa femen. Ile autu fo ile who is my neighbor. That's feeling. Ole lofa ile tanata ile Iosefa ya atofa fonga mai upu mai na ye. O upu e ye sipsiu. E le win. Ole filia. Ele Iosefa ya. Lena ye Samaria na le na latula ya ile tanata. Katu mantuali tala na lotoetu Yesu. Ai moa mai Simona Peteru male uso ole to poto.
Lena fasiri ya Yesu ya Simon Peter. Ete alofa mai iata. Do you love me? Fa tolu wana fasiri. Tangi loa wa Simon Peter. Watoi mafofu. Ole upule lan fama. Philia. Friendship, love. Foi mai Yesu ya Simona. Fa fana ya mami. Male upu muli. Ole upu etau ole agape. Agape is often defined as unconditional, sacrificial love. Le alofa le na faya Yesu ni masato. Le alofa le nao le tu. Ele fai mo fi ona fai etonata. Ale ni so la male so. Tato masanye. Kama Yesu ole atatu wo. Ole atu inatu le atali ole tangata fasioti mayoti. Fama Simon Peter no. Au ele tupu nane. O loko te utala Yesu ili sacrificial love. Le alofa faola. Le alofa eladia. Le alofa le aosita. Langa ili tangata. Mwenye le tuwe. Le faina tato matu. Mafofa mata nofo imale. Suna favero. Asonga. Ili tato matu ni mwaste. Le ini mea matitiva. Alo lato wala atol fa tofa mai lea. Ata jala fau forsa. That's what they had. That's love, sacrificial love. E mafai me uma. Mafai. Levan vato Yesu yonso. Ayate utoli fa tutuola na. Male lofa na fa le tua. You can move that mountain. You can. You look for me the physical mountain. No. Life may problems like mountains. You can. We can move mountains if we have that love from God. Now, si nampak ya itu, orang lama saya tak lihat cerita itu. Dia satu cerita rumah ni, nanai mami, mama yang suka. Muta menau. Dia satu cerita, faham orang ngadi membeli tema. Awo, omo api to the east. Anak itu tu lagi Jordan Malayang itu Iran, lalu fapa pun. Olo ina, anu tu. Mamaliu to ina to maliu malfana ayela te ne mo ina fa ya ba intal masa ka tu lo matua fo yo lo aina mau lo fa sino manga mau lo tel tuno ya tua lela to ya fo ilis ai fa mali ya te oluta awai te fina ya te ole me te ya yo te agua. Ole mere te no foi. E failo no, e failo watua mo watua. Ole mere te oti ai. That is godly love. Pawal na me tau te mo. Tau te tau to ang salut. E afu uma mea pe a faita tau te moa. Le lofa na ole tua. Le toi fo yo tua. I petilema. Le alimenta tua. O ruta le na watu no follow. Male. Te malo mau mer. Pois. Uma de ua fanau mai ai. Ole nafal na Davida a Solomon a Yesu amite mo tu sa wo matua mau te taia e ruta
le alofa fa le atua le kalesia au le aso nei le whaitawaso motu mouth for sharing God's word. Ia i o tātou, i o tō whonga ma lo mutu le upu o le alofa o le atua. Le alofa whamaoni o le atua. Wa iena. O le tele o pesa puna, we write from the context and perspectives of upu ni. O le pesa lele au sa tu e vini manamai, o sosonia tu iai. Ana le se anoa oe, o te le rei loa. Si? O le winga le nafo le upule na whaie, e Yesu, i a doma. E whata mai toma, i le tato, se no mau te vai, e ma pai ai. E mai Yesu, toma, ma ai mai. Au mai lo lima, i, mai i, ea. Ana le se anoa oe, e le tupu meina. Ana le se anoa tātou, e le maliu Yesu. Okay.